Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwabana natwe imigano dukora umunsi ku munsi. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF. Ku bufatanye bw'u Rwanda na IMF n'intego isangiye mu guteza imbere iterambere rirambye. Ibiganiro byabo byabereye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 5 ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2025. Ibiro by'umukuru w'igihugu Urugwiro byanditse kuri X ko baganiriye ku mubano utanga umusaruro hagati y'u Rwanda na IMF n'intego isangiye yo guteza imbere iterambere rirambye na gahunda yo kuzamura ubukungu. Ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF kigaragaza u Rwanda nk'igihugu cyihuta mu iterambere. Muri raporo ya IMF yatangaje ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda uzamuka ku gipimo cya 7.1% muri uyu mwaka wa 2025. Ni mu gihe mu mwaka wa 2026 IMF igaragaza ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda uzazamuka ku kigero cya 7.5%. U Rwanda na IMF ubundi bisanzwe bikorana mu mishinga myinshi igiye itandukanye. U Rwanda ni igihugu cya mbere cyo muri Afurika cyungukiye muri gahunda ya Resilience and Trust, kuri ubu iri gushyirwa mu bikorwa mu gutera inkunga imishinga imwe n'imwe irebana no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Mu mwaka wa 2022 IMF yemereye u Rwanda miliyoni 319 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri gahunda yayo igamije guhangana n'imihindagurikire y'ibihe ya Resilience and Sustainability Facility yishyiriweho gufasha ibihugu bikennye n'ibifite ubukungu buciriritse hagamijwe gukemura ibibazo by'igihe kirekire bikomoka ku ihindagurika ry'ibihe. Mu mwaka wa 2023 IMF yumvikanye na guverinoma y'u Rwanda ku nguzanyo izatangwa mu gihe cy'amezi 18 ifite agaciro ka miliyoni 262 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo mafaranga akaba ari yo kwifashisha mu guhangana n'icyuho cyabayeho bitewe n'imihindagurikire y'ibihe. Nibyo reka mushimire wanyu najye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma, ukabwira ngo kigomba kumenya kandi ukazirikana nuko tukwifuriza kugira ibihe byiza. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi.